В парке стоит на данный момент находится мемориальная зона. Мы ее оставляем по один план, вы можете увидеть на входной зоне нашего парка. Мемориальную зону мы предлагаем реставрировать, либо даже полностью заменить, потому что у нас здесь на данный момент 2 участника афганской войны, и мы еще добавляем, 5, на данный момент 5, мы еще добавляем 2. Также остается памятник боевых действий. На мемориальной зоне мы создаем зеленые зоны, и площадь напротив мемориала, она у нас остается свободная, как площадь. Далее наша мемориальная зона дальше продолжается влево. Мы здесь сделали конфигурацию розария, она тоже такая же строгая, то есть подходит по линиям нашей мемориальной зоны. И как со стороны дороги она будет очень красиво смотреться, то есть цветущие растения и ель как символ богатых собов. То есть строгая планировка, и вот это получается вся наша мемориальная зона. Сейчас мы направляемся, получается, уже за мемориальную часть. По левой и правой стороне нашей мемориальной зоны мы делаем аллею из плакучих деревьев. Вот как видите, на данный момент здесь растут посажены ивы. За памятником мы как бы ограждаем вертикальными елями мемориальную зону от остальной части парка. И елей у нас стоит 10. Это как память в честь десятилетия афганской войны. Каждая ель характеризует год войны. И также мы дополняем вот такими валунами большими, какими-то цветочками. То есть повторяем рельеф той местности, где шла наша афганская война. Далее у нас уже развивается наш основной парк. У нас есть вот это вот главное. Я потом на геймплане покажу. Вот тут у нас главная транзитная аллея. И есть диагональные для удобства перемещения в парке. Аллеи у нас засажены арками, то есть своего рода такой туннель, который ведет нас в интересную зону. На данный момент мы приближаемся к детской площадке. Детская площадка у нас тематическая, она разделена на тематические зоны и также по возрастам. Вот в этой зоне, где у нас песочница, это для самых маленьких малышей. У нас выбрана тема как, пчелиной или вот с сотами, вот такой красивый комплекс детский. И поддерживаем эту тему такой песочницы, какие-то могут быть качельки для малышей в виде пчелок. И для детей уже более старшего возраста мы предлагаем такой канатный комплекс, данный, например, как канатная дорога, и вот тот шар, у нас вообще детская площадка получается как такой красивый арт-объект. Он и наглядно очень красив, и функционален, и интересен для детей. И вот я не договорила, для детей более старшего возраста, мы сейчас немножко развернемся, там будут уже также поддерживающие канатные лазательные элементы. Вот в этой части. Также можно малыми формами поддержать эту тему сот, скамеечками. Далее мы продвигаемся к спортивной тренажерной зоне. Тренажеры у нас располагаются на деревянном настиле под навесом, дабы скрыться под тенью, чтобы солнышко не пекло, тем более во время физической активности. И в самой, получается, задней части нашего парка располагается памп-трек. Мы также подобрали такой навес или беседочку близ памп-трека, где можно переодеться, отдохнуть после катаний. Вот наш сам памп-трек. И вокруг памп-трека мы располагаем такую некую геопластику, на которой будут располагаться посадочные места. То есть у нас создается возвышение и посадочные места для более
лучшего просмотра. А сейчас можно открыть уже файл, который в PDF, и мы более просмотрим по каждой зоне. Вот в целом наш генплан. Как мы говорим, вот это наша мемориальная зона, она у нас, получается, здесь уже заканчивается. Здесь вход. На входе у нас стоит информационный стенд, пока не листать, он должен быть электронный, то есть у нас там может показываться и генплан парка, какие-то видовые кадры, может сменяться некой рекламой. То есть вот здесь мы посмотрели всю информацию о парке, входим дальше. Наша мемориальная зона с зелеными элементами. Перед мемориалом мы оставляем свободную площадь для того, чтобы люди могли подойти, почтить память погибшим, возложить цветы. Вот за нашей мемориальной зоной располагаются вот эти как раз таки 10 елей, которые обложены камнями, валунами, ну, как я говорила, символ рельефа местности Афганистана. И наш розарий, то есть мы постарались соблюсти ту же планировку. Вот такая достаточно, так, у нас основная вот эта вот транзитная аллея, которая ведет нас, вот здесь у нас спортивная площадка, и перейду к детской площадке. Большую зону занимает детская площадка, но я повторюсь, что она у нас как и арт-объект, очень наглядная, привлекательная, то есть притягивает к себе и взгляд, и интерес людей. Далее мы вот подходим, здесь у нас уже наши спортивные тренажеры. Вот эти вот диаграммы. С афганцами такое есть предложение. Название парка оставить парк афганцев. Это в честь 75-летия Победы и так далее, и так далее. Это во многих районах такие парки есть. Так, название будет совпадать и содержание. Там уже есть памятник афганцев, которые погибли. Это очень важно. Как такового в Савинском районе нет парка, который посвящен военной тематике. Вот это будет единственный парк, который начало, который будет посвящен афганцам, который вмещает тебя и чеченцев и так далее. Я говорю, оставим без изменений. Оно название уже среди народа, населения так и называется. Парк афганцев. Почему явление? Это во-первых. Во-вторых, вот вы устанавливаете камни за деревьями, так, 10 деревьями. По моему нашему мнению, надо его установить сразу камни за мемориал. Если деревья вырастут, они потеряются. А за мемориалом это будет очень красиво смотрится. Как поменять местами. Второе. Поскольку афганская война это жестокая война, там были наши победы, наши разочарования, наши поражения, было бы правильно, если в парке установить одну боевую единицу ПМП, танк, может быть, или БТР. Это афганцы будут приветствовать это наше предложение. Это во многих местах уже это практикуется. И вот у нас есть ведь там 17 позиций. 15-е. ПАМ-трек. Возле ПАМ-трека надо установить какой-то дополнительный транзитный аллею. Там нет аллеи. Подскажите, пожалуйста. Транзитная аллея куда? А? Куда? В сторону спортивного комплекса. Все равно будут ходить. Будут ходить, там выходят. Посередине примерно получается? Нет, с той стороны не будут ходить. 100% уверен.
Расскажите, каким планом создаете, что Правильно, я передаю. И прошу наше предложение запротоколировать. Возьмите, пожалуйста, девушка. Спасибо за внимание. Расскажите, анда бренди мафлар боюнча предложение арифметической площадка боюнча и дополнительные мафлар боюнча. Я понял. Все нормально, остальное все нормально. Расскажите, она алды? Остальное все нормально. Bizim taqdimdan oldi. Ikkinchi isim bo'yicha ana vitamin fikrini aytib, sizlarga tegish va bu isim bo'yicha fikrlashga tegish. Afg'oniston parki bunda yozib qo'ydik. Ana bizning tilagingda военный tematika bilan belgilamasga. Военный tematika aytib kuni ketamiz, deymi? Ana yozdik, dasha biz ana so'zda aytamiz. Bunda shunday taqdimlar bo'ldi. Mesela военный tematika bugungi kunda bizning ko'rib televizordagi so'g'ishni, niye bizning yoshlarni tarbiyalab, hamon shu so'g'ishlar, hamon shu texnika, hamon butanasini belgilanadi. Shundan chiqib mana bu ibrlarni taniqlab qo'yib, bizning anday bo'lgan endi aytganlikda biz ana taniqlab qo'yib degan birgina texnika bo'lsa-da, biz ana yozdik. Bizning fikr bo'yicha endi bolalar mana bu tanib ko'rib o'sgan sayin hamon ularning fikrlari ikkiga yo'naltiriladi. Bizning anday parklar bor, Qozonda, Ko'reslar bo'lsa ham butun yerda. Bakka biz sizni eshitdik, yozib qo'yamiz. Bizning tilak endi mana bundan chiqib ikkinchi bo'linchiqdir bizning yoshlarga, bolalarga ikkinchi tarbiya berib. Biz ham yozdik, biz sizni eshitdik. Men o'zimning fikrimni aytaman. Kimningdir fikri bo'lsa, agarda qo'shi, agarda siz sizni ayta olasiz. Bunda ko'pchilik mana fikri bo'lar ismga. Biz ana bunda yozib qo'yamiz, har biringizning fikrini anlasin. Inoylovich. Biz birinchi bizning proyekt bo'yicha bilimga pretenziya yo'q. Alloh ursa bek motor ko'rinadi. Aytdingiz bek, har bir kishini har bir ishlarni o'zining ism bo'yicha aytasi keladi. Mana biz fikrlashdik-da bunda yigitlar bilan. Nechik bo'lsa bizning fikrgina endi. Birga ism to'g'ri, birinchi ismda bor. Yo'q, mana tinchlik deb qo'ysak. Например, Afg'on memoriali so'g'ish bitindi. Ortada o'rnida bolalar o'yinni, kulni, bu yigitlar bitni boshlarini solgan o'sha tinchlik bo'lsin ishi. Bo'lsa bizning fikrgina mana har bir ishlarni o'z fikri degan. Rahmat. Bizning Maratov aka. O'ylashasiz. Kimlarning fikrlari? Oila parkı, yoki park семей. Bunda bolalar da kirgan mümkün. Aytibizlar Afg'oniston o'zini tinchligi uchun boshlarini solgan. Shu vaqtda bunda yerashida bolalar bog'chasi gimnaziya. Biz bu parkni oila parki deb so'radi. Ism qo'shib olgan. Ham mana bunda 20 пункт бар ekan da shu yerda поющий ham танцующий фонтан keltirgan deymiz. Поющий фонтан yozibdi. 20 pozitsiya. Ham мусорный урнlar, пожалуйста. Они как можно побольше. Bu основной кіші электрон входтар деген кіру входтарында, андан соң основной кіші масса кім қоя болады, шында мусорный урналар, пожалуйста. Tamam fikirler. Devam ediniz. Bir yaxsılarla bizning mesela Rashdiya gazetasining xabari. Men bugün yig'ilishga o'zimchalik hazırlangan edim. Yozgan qog'ozim qovushib bilmada qolgan. 20 isim yozgan edim. Eng birinchi mening mana bu shu parkni tuzuklantirishlarga Afg'oniston so'shilarına qo'yilgan bu monument haykalni bizim üstlerlerinden şunay dediler, bir suyundik, bir şoklandık. Hem bütün mesele uşadı, hele işleyişlik tağın olur. Benim isimler yazıp baradım. Yaşlık, Hıyal, Dulkın, Tınışlık, Yol Parkı, Afgançılar Parkı, Jimov Parkı, Nur Parkı.
Мишта, Гайна паркы. Әміне біздің үстелде Хиял паркы. Хиял бүтін кіші хиялана. Нендей мотор, дүрткеле сөзден тұрған Хиял паркы. Әйбәт бітшеме өйдіп барамыз. Рахмет. Siz yazılan isimlerge xiyal deyip basınız da bizge veriniz de şokta diyeyim ben. Xiyagazı bilen. Yani bütün üsteligizden birge. Var mı sizin de? Большое уважение к нашим авторам. Они правильно говорят, что хотелось бы сохранить уголок собак, чтобы это название афганцы сохранилось. Но вы не обижайтесь, танк там не нужен. Он портит, скорее всего, весь облик этого парка. Парк афганцев очень хорошо звучит. Рахмет. Фекризан, bilsiz değil mi? Bunda Afganistan... Dağı bir güne fikir. Biz indi məktəb xəmsə ziklaşında bu səbəbli, doğrudan yürü bu səbəbli indi belki de belki yine səhnə uyuşturup bulmasını kendimiz indi. Layık fantanlar, bu sabit maturmular indi bağlar, jığla fantanaya, nəşəgəlindən. Hem indi mənada iler bitində, şu iler bilen çırşılar arasında çırşılar üstürünce olarda nəsə bulayıkken degen. Kişilerin bakışaları bitinden de, işiler kılıbıdan iken okuyuları degen fikir davırışın. Biz öyle de жылы ескертіп тұрған ең, ешілік ағаштар. Ona bilen tut kirete bire. O İsrail o okulana tübenemi. Kışının bahçesinde indi tip bunu, kışının bahçesi kalara değişen. Balkan sıkbağla, anda bittiğin şu hatlı geçler de bulaştım. Şu bakışalara girip girmezler mi iken degen? Yok, men öyleyim yok. Biz naderzinde şunu sorulgan ya, biz naderzinde halkının üskü yol boyundağı bütün bahçelere tektelere süttürdük. Alarında şunu sorulgan ya. Bu vakta vecin de yok yani bizden. Fakat bununkiga bir kişi de kirib yurgani yok, bizga bir degandek savol deb aytib kirgani yo'q. Shunday kishilar kirib, omalar qilaveradigan aqli narsa yo'q. Men o'ylayman, da shunday narsa bo'lar deb o'ylayman. Bizni videonaблюдение mana bu proyektga kirishak. Kameralar bo'yicha xabar olmaylar, BSN bog'laylar, kirishak. Agarda bir narsa bo'lsa, da shu o'ylaymiz. Şulay olganda indi izlenicilikine daruşka var bitindi. O daruşka karşısında indi kıymada tutup karadılar. Onu cimirip barbar kırdılar. Onda, naverno, barbar asık Hasan çekmişti, birer sokmak dağı üstüp yemiş. Onda var kalıp yürüyüşü. Fakat ben aytib barayız proyektda, o sokmakni bitirib yaqında, bizani bitirib yaqın qiyma bilan ko'rib, shu живой язык bilan bo'yindan bo'yina qoplab qo'yamiz deganlar. Fakat mana shu aytgan qaraymiz, kishi yirik turgan bo'lar mana bu parkning o'zining kira turgan yog'idan, Sabaryan sport kompleksi yog'iga chiqib, shundan yirik turgan fakat qo'yamiz. Nechik bo'lsa, agar kishi sokmakni topdi ekan endi, toptirib sokmagan sovuqda ekan endi birinchi o'yisi bo'lar. Bizani fakat qoplaymiz deb turamiz. Doktor bular, mana shu situatsiyani planlab qarasangiz, doktor bilan kira turgan zonasini mana bu yoqdan. Doktor kira почти Sabaryan tushmagan kelib chiqadi. Bizning yana bor, готовочный площадка var bizning yanında, orta o'qib turadigan plощадка. Shundan doktor kelib chiqadigan bo'ladi. Mana taqdimga kelganda Feganidan yozamiz. Bu men o'ylayman, Afg'oniston parkida tur, bizni Chechen so'g'ishida bo'lgan, bizning baribir butun so'g'ishlarda bor, Nefisani Suriya, Liviya, bütünler, mana именно Afg'onistonga tur bir taqdim bor edi, tog'an internet Marisar parkini butun zamanda shunday taqdim qilib qo'yarlar. Sizdan taqdimlar. Bizning obro'li kishi Ziforovay shu parkning yanashasida Kir forumida anlatira. Bilmagan kishilarga. Men ishim bo'yicha o'ylab o'tirdim, shunday meniga kelaman deb narsa aytishsiz. Manda xiyolda dedilar, mishtada dedilar, qanday kirib o'tirib, onuqlar bilan, bog'lar bilan o'tirganda ular so'rab qo'ysa, bobay narsa o, xiyol narsa o, mishda ishlab qanday ishim deb, manda so'g'ish turida mishda aytasiz, jingul turida mishda aytasiz, manda o'tirib. Andan hozir Afg'oniston parki desak, Chechenda qatnashganlar aytishaklar. Ishlab bizim bir sözde yo'qunda bizim qurda deb. Hozir onlar onuqlar aytishaklar, bobay ishlab bizim babaylarında, pradedlar torunda, onların jingullarının asasında deb ishlab ular için qo'shilmagan deb. Men o'ylayman, jingul parki deb o'shabız ekan, eng birisi shu bo'ladi. Unda значит aytırga kerak, Vatan so'rishunda da jingdik, значит Chechniyada da jingdik deb aytdik, Afg'onistonda da jingdik deb aytganda aytib bo'lmaydi biz ondan qo'rqdik, jingildik biz ondan.
Андан таган нәрсә әйтмәкче инде. Хәтер подводить итә. Менә тәкъдим булды. Җиңү дәшәк дөресрәк тоела, җиңү паркы дип кушалар. Зөфәр, микрофон янындагына исеңә чәйкә микрофон аласың. Монда сүз вакытны билгеле бер вакыт түгел, көн күпме вакытны әйтә ала, шуны тәкъдим итә. Исеңә чыккан саен әйтерсез. И бүтәнләргә дә калалар. Әйдәше безне. Arkadaşlar, şundan da büyük bir mesele. Biz bugün şu parkına büyük motoruna bize gösterdiler. Berlinlerin düzeltmeleri yetkilediler. O isim boyunca indi bozluğa edilgen isimlerle birisinden motor. O şekilde benim özümden təqdim var. Onda yolculuk zonaları bir көп. Yol parkı degan bir isim. Ondan sonra indi şolay afganchilarni qo'yda qoldirib bo'lmay, ular bizning jiyishlarimiz Botir degan isim qo'shsak, Botir park bir taqdimning birisi. Qolganlar zamanlar bo'yicha o'tgan. Шундай яхшы мөмкинлек, шундай яхшы площадкалар, шуңа минем тәкъдимдә яшьлек дип кушырган. Моннан соң шушы зонада мин пока күрмим парковка, бәлки күпмедер барыргадыр, туктарга машина белән инде. Икенчесе, өлкәннәр үзләре әйтмәде инде, дөрес түгелдер минем фикерем, алар әйтеп үтерделәр. Өлкәннәр өчен өстәлдә уйный торган уеннар белән очраша торган безнең өлкәннәр бит соңгы көндә, соңгы елларда бик актив, аларга бәлки утырып аралашып торган бер җир караргадыр. Моннан соң безнең бу паркта хәтерлисезме, юктырмы? Монда безнең күпмедер язгышларда оештырган бар, бәлки менә бу сәхнә майданчык, сәхнә дип әйттеләр, бәлки генә шул җирдә бәлки фотозона белән шушы выездной язгышлар торган бер җирдә ясаргадыр. Монда бит беләсез, туй булганда гөл килеп чәчәкләр салалары инде. Балачагада күп җыелайык. Бу салган матур җирләрнең берсендә. Шунда Детские площадки, шунда районда инде спорт площадкалар. Менә Нижегамский районда сәлам күреп кайткан идем. Шушында эшләнгән музыкаль зоналар. Балаларның бәләкәй генә чүки шикелле әйберләр белән сугып, уеннар чыгара торган тәйге балайлар белән эшләнгән әйберләр бар. Менә шулар зуррак вариантта эшләнгән. Шунда барса, аннан соң эшләнгән какой-то тональностьларда барабан формасындагылары бар. Шушындай тоже музыкальный ноталарга көйләнгән. Шуның кырыена барып, даже менә балаларга түгел, без олылар булсак та килә чыгарып, шайтырып бер-беребезгә карап көлешеп, менә шайтырып йөргәнебез булды безнең. Менә аны әйберләр кайтып караса тоже бик күңелле булыр иде. Чөнки ата-аналарга, балаларга әзгенә булса да музыкага омтылыш уятырга шундый бер фикер бар. Безнең макларга әйтәчәгәндә, макларга инде тәкъдим язып куябыз. Тәкъдимне исемнәр буенча бармы? Исемнәрне язып бирде, паркның исемнәре. Монда без күрәсез дигән шушы парк янәшәсендәге кешеләрне әйттек, әйтеп чыкты. Безнең Зөфәр фикерен ишеттек. Монда без Фәридәне күрәбез шу якта. Фәридә син бармы син? Bizning ko'rak shu zonaga chiqarilganlar. Bor qo'yaqlarga yetkazilgan. Әдәбиятка. Парк безгә кадерле, чөнки безнең 80-нче еллар, 70-нче еллар кешеләр хәтерлиләрдер инде, анда безнең дискотекаларда була иде инде. Шуңа күрә аның шундый хәлдә булуы өчен без бик борчылдык. Нәрсә әйтәсе килә, менә быел чыршылар утырттылар. Алар матур гына үсеп киләләр инде. Киләчәктә ул якта без инде күбесенчә шул якта йөри идек, центрга таба. Һәм безгә юл ябыла дигән сүз була инде бакчалаштан. Шулай дип аңлый төшә бит. Һәм кибеткә бара торган базар ягына баручылар һәр вакытта шушы сукмак буенча бардылар. Менә ул кешеләр Сукмак инде ул
Сукмак ябылып бетми. Әзгенә теге Саварияның ягына күчеп, Саварияның киреп китә торган яктан буквально анда 40 метр гына тротуардан барып, шул яктан китә торган. Без шуйтып карыйбыз. Әгәр дә халык инде сукмагын салса, билгесе булыр. Менә бу туйлар ягындагы сукмак буенча барып, булайлыга борылып китәсе булай. Менә без тагын бер тәкъдимне бик хуплады. Безнең өстәл тынычлык дигән парк, тынычлык дигән исемне кабул иттек инде. Чөнки тынычлык кирәк бит инде барыбызга да. Менә афганчыларны һәйкәлен хөрмәт итәбез, сүздә юк. Мөхәммәдәгә хәрби тематиканы кертәсе килми инде. Чөнки балалар белән йөрибез, уйныйбыз. Күңел ачу паркы бит инде ул. Хәрби тематика монда урынсыз дип саныйм. Безнең фикер. Һаман да шул гаилә темасы, гаилә паркы, семья, парк семьи һәм тынычлык. Нәфсе безнең фикер. Ишеттек, рәхмәт. Исемнәр буенча ишеттек, тәкъдимнәр буенча ишеттек. Яңадан маклар буенча бер-ике тәкъдимнәр бармы? Өчен шулай бик абстракт исем булса да, безнең данлы Саба чыгында бу исемне бирсәк, бу безнең паркның тематикасына, моның безнең Саба районының данлыклы кешеләренең скульптураларын бәлки ясау булар иде. Бу иҗат өлкәсендәме, безнең авыл хуҗалыгы өлкәсендәге, орман хуҗалыгы өлкәсендәге данлыклы кешеләрнең сыннары бәлки ясау мөмкинчелеге булар иде. Данлы Саба дип аталса, менә кайларга барам, бөтен җирдә дә, мәсәлән, шәһәр исеме, Түбән Кама парк дип атала, мәсәлән, безнең бу паркны әйткәч, Саба исеме яңгыраса, әйбәт булар иде бу исемдә. Һәм без шушы паркның тематикасын шуңа туры китереп язсак, әйбәт булар иде. Бу сугыш темасы гына түгел, ягъни безнең районда төрле өлкәдә дан казанган кешеләрнең рәсемнәре, ягъни сыннары монда куенса әйбәт булар иде. Һәм әлбәттә, менә дискотекалар буенча әйттеләр, яшьләр өчен мәдәни чаралар уздырырга, дискотекалар уздырырга, шундый бер кечкенә генә мәйданчык, җәйге мәйданчык булса бик әйбәт булыр иде. Менә минем фикер шулай, чөнки Сабаның үзәгендә бу, монда авыл яшьләре дә килер, Саба яшьләре җыелыр иде. Менә безнең яшьләр мәнфәгатен кайгыртуда бик урынлы булыр иде. Гаиләле генә түгел, именно студентлар, именно мәктәп укучылары, менә шундый фикер иде минем шәхсән үземнән. Данлы Саба дип куярга. Һәм үзебезнең бөтен Саба районының хөрмәткә лаеклы, үлгән, вафат булган кешеләрнең дә сыннары белән эшләргә тематика. Рәхмәт. Дебетрәк кирәк, бу беренче парк түгел. Менә бу булган парклар ничек кулланыла, кайсылары күбрәк элементлары, кайсы нәрсәләр күбрәк сорала дип әйтергә кирәк. Инде беренче мәртәбә теге набережныйда булганым бар, тагында балалар действительно шушындай нервләрдә, объектларда ялайтырга яраталар, потому что садикта да юк, башка җирдә дә юк. Шуңа күрә бу соты диләр инде тагында. Бик матур арт-объект кашаган, очень красивый арт-объект, вот это вот пчелиные, так называемые соты. Но действительно, вот Ильнур Ильдусович правильно сказал, вот и в том парке видно, старики, не будем так говорить, старики, люди зрелого возраста приходят в этот парк, но они не находят места, где отдохнуть. Действительно, там нет. И здесь вот нужно, потому что она находится в центре, место для отдыха по интересам. Именно для отдыха людей зрелого возраста надо отдельное место. И в этом парке, да, действительно очень много зелени, но нет воды. Как будто мы живем где-то в Сахаре, так и там. Какие-то должны быть все-таки типа пруда или типа там чего-то еще. Но совершенно согласен с мнением, что там должен быть фонтан, безусловно. Содержать музыкальный фонтан, играющий фонтан, это дорогое удовольствие, я знаю. Но вот, хотя бы обыкновенный фонтан вот, с элементами пруда, какого-то вот места уединения стариков и, может быть, молодежи, влюбленных. Вот такое место все-таки там надо, естественно, предусмотреть место именно для проведения вот таких небольших по численности массовых мероприятий по интересам. Выступления самодеятельных артистов, клуба по интересам или что-то еще. Вот хотя бы регистрация брака и так далее. Вот такое место в этом парке, я считаю, должно быть. Да, спасибо за внимание. Бір парк түзілді, енді һәм набережный. Біз енді анда көп кенә эшләр эшләгәч, енді аның теге хәзер плюс да минусларында булабыз инде да теге. Аны беренче паркны төзү генә түгел, обслуживаниесе бар бит безнең. Без обслуживать итәбез. Беренчедән безнең агачларны обслуживать иткәндә ул кортлардан тагын әле ул бар инде тагын әзмәс
kişilerden de az problemalar şabızlarını bir de kötürmeybiz. Şulay dağın parkının birinci maksadı o kişilerini kişitiriyor. Bizden buna mesela Alim Parkı'na şeykini elbette kişiler anda bizim urunda kalmıyor. Anda o skemiklar oluştular. Koysa uçakta skemiklar azdı. Biz anda skemiklarını töküştürdük. Skemik az şıkı. No başta nidiler şaralar, gör pastayan nidiler şaralar, anda yaş kişiler gelip, anda nidiler master klaslar uzduru, ansa da bir orta kalar. Her bir parkını da her bir vakitte de bizden rahmet Reis Naleyşka al bir patı bizni tutar, обслуживать etdi bu işe. No kileşekte qaraganda, biz indi köpkene şitillerini öğrendik, parklar boyunca. Park o'zi qoplay olmasa, okupay olmasa, biz biznes qaramasa, ana mana bu ağaçlar kesirga kerak, gazon kesirga kerak, siz fontan deysiz, fontanni qararga kerak, ana balagigina rayonning anxalikda Qozon köy обслуживать olmaydi. Shuning uchun da Manda indi kileşekte nese görüne parkның nindidir suvenirlar шығарады. Parkның her bir siz barsanız parkның suvenirlarını satalar da. Her bir kilen konak nerseni satып alған. Nindidir şaralar, nindidir tegi nişikti aytayım, anda master klasslar gül uzып тұрған. Аны sizin mesela kimdir? Mına ben bir yıl uşak kaptım. Uzunda oturup tınladım, kitap okuyorlar. Просто шығып отыралардан kimdir ola da просто kitap okuyor. Yana kişiler gelip oturur da şunu kitap okuyan tınlayı. O bizler bana da kimdir bir yerge öğretir, kimdir fitness kişilerge öğretir. No şu vakitte nindidir parkның nindidir bir kommersiya olarak değil. No ben neser ikinci türlürek neser söyleyimdir indi de biz köpkene şitil nesersin söyleyimdir. No şulay dağın isimlerge kirgende men aytganim endi bir isim aytib qarayım. O tinchlik, anda afganistlar neyler, anday so'zlarni olsak, alar endi butun yerda, alarning qo'llanib bo'lmaydi. Suvenir yasaganda biz tinchlik parki suveniri deb sotamiz da. Bu tinchlik parki o oila parki bütün rayonlarda bo'ladi da. No, faktически biz ham ayta olmaymiz. Bunda endi bizning tegi umarta uyalari ko'p yasalgach, bizning детский площадка ko'pgina anda tabiatlar shunday bo'lgach, men вообще bir aytganim bol parki deb qo'shiradi. Miyot parki da. No, men просто sizni sindirasim kerak. Albatta bizning boshqa yerda eshitganga to'g'ri, bir isim bilan da balki qo'yilgan bo'lar da. Bol parki, umarta park, umartashi parki. No shunday shunday isimlar da bor. Mana qaraga kerak, uni o'ylarga kerak. Yandari shunday isimlarga, Yok, ana bitmene tematikası şunday deb aytdim. Şunu ana уже tegi suveniri niye ana көрсеткенде уже kerak. O joylar bo'lar. Mana şulab aytadi to'ylar, mana bizning to'y bu sabah dursun aytganda bir ko'p kishilar qaytadi. Men hozir men Instagramda aytgash, shetilda bir ko'p kishilar qaytadi. Bizning ko'rmaybizdagan. No bizning sabahda mana düşdükdə mana bu sabahda degan narsa bir masjidgina bor. Her vakti. Bizim sobanın simvolu bir meşit. Faktiski biten simvollarla sobanı koyada düşürsek, bu soba deyip tanıp alatlayan yerler. Şunun için artameklarga bir көп ihtibar ettirmek gerek. Ya, türünde bulup da, bunda bulup da, bizler какой-то выходной dışında yüzüne ehemmiyet edip, namıştı. Türlü var, türlü kişi. Türlü parkada yaşlar kuruluşça veriyor indi. Bizim onda stadyonda da kırıyında, başka onda spor cihazlarında bizim Nakşuluk velosipedka kelsek de bir maksuslar turanda mümkün de bütün yürüge yola doroşka da var. Onda целенаправленно çıkıp yürügeler var. Bundan da direkt naşuşa. Средний возраст, үлкендерде и біздің орын тапсынар еді шул паркта. Üzerine bir действительно кышмақ шекелі келіп отырып, хотя бы билерінде кіріпні елшілер. Үйлер қарайдырызы, қайғанған қайыр замана жеккеш яшарып кетірлер, но онда қайыр біздің үшінші үлкенлері біз қалып келеді.
Biz bek mаңға batырып искә төшерәбез бу территорияны. Без шунда үстек. Пәтерләрдә эшләйтләр, анда танцпол площадкадан башка бер нәрсә юк, башка нәрсә юк. Остан кеше сине күрмәйди инде. Шуңа күрә мең рәхмәтләр кешеләргә икенче туу, икенче сугыш биргән өчен шушы территорияда. Презентация için тоже бик зур рәхмәт. Үзебез әйләнеп чыккан шикелле булды. Bu территорияда әзгенә диссонанс кына возникает. Менә центральный мемориал темасы безнең шул сугыш белән бәйле бит эчкәрәк кергәч, гел уен, гел балачак дип больше бәйле спортивный комплекслар дип карап торабыз. Темадан китмәскә дип без дә уйлап торабыз инде. Bizning finansiy global bo'yicha so'g'ishlar bo'ldi, so'g'ishlar bor, ham so'g'ishlar bo'lishadi. Shunga ko'ra mening taqdim shunday, vatan degan so'z jinsin tegizlar deb o'ylab turamiz. Bu ism bo'yicha o'zgartirish bo'yicha mana shu bir problemli zonalar bor, mana bu diagonal bo'yicha borganda men ülkeler turunda o'ylayman ko'rishim şeyim, bala chaqay turg'ada chaqay, aylanib tashab. İlk tapırda aylanib chaqay bu barqma. Qisqa vaqtda. Mana endi dunyo yo'lga borish uchun o'zgarib boradi kerak. Yoki yo'lga yoki suvga boshqa. Ana bir turg'alar chiqarib bo'lmaymi ekan deb o'ylab turaman. Ko'rasizmi diagonalni? Mana bu o'ng yoqdan suv yoqqa boradigan yo'l. Bu kelib tirala навесqa спортивный снарядlar bilan. Нам дал будет, это у нас сколько. Шугана. Так.